وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib mamanya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua berasal mulia dari Quraisy ternama inilah kisah rasul yang penuh suka duka inilah kisah rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah rasul yang penuh suka duka inilah kisah rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rohathil
النور يبدو بمعالي أحمدي بليالي المولد بليالي المولد. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja, umur 25 beristri Khadijah. Inilah kisah rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohathil tashadu bilayalil maulid, wabarakatuh nur yabdu bimani ahmadi, wabarakatuh nur yabdu bimani ahmadi, wabarakatuh nur yabdu bimani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohathil atyaru tashadu fi layalil maulidin, wabarakatuh nur yabdun min maani ahmadin. Rohathil atyaru tashadu fi layalil maulidin, wabarakatuh nur yabdun min maani ahmadin min maani ahmadin bilayalil maulidin bilayalil maulidin.